Mugunda uyu noria ni wa eka 3,000 na uikaine ta keekonyokie kaunti-ini ya Kajiado ukoretwo na ngucanio kwa ihinda gatagati ga thirikari ya kaunti hamwe na atongoria angi gukirikana kuri na andu makoretwo na mibango ya gukungia wara na kuwigwatira kia hinya. Kurumirira ngucanio ino, Ngabana wa kaunti ino Joseph Ole Lenku augite ndegwitikira andu kiumbe kwigwatira mugunda uyu na uria ni wa muigana wa ciringi mbirioni mugwanja, akiuga ni nginyagia watho ukorwo ukirumirirwo. Wakora hawana nafasi kujifanya kuwakilisha community yetu. Tumetoa pia habari kwamba wale wamekuwa wakichukua pesa saraia kutafuta msaada ya kukata shamba, hiyo ni ukora. Hamwe noguo Lenku augite ugai wa mugunda uyu ni urugamitio na mihang'o iyo igakorwo igitwarithio na mbere riria ngucanio icio irietherwo kihonia. They have awarded themselves, including dead people, and the keekonyokie community were not even in the list and they were not to benefit. Na kama serikali tutasimama na community yetu kuhakikisha kwamba wamepata haki yao, na kama serikali ya kaunti tutawajibika katika kazi yetu kulingana na sheria. Muthi wa ira muingi wa mwena uyu ni uratafanirie mucemanio na kumenereria andu aria mari na matanya ma kwigwatira mugunda uyu kuria mahinyiriirie thirikari ya kaunti kwenjera kihoto kia mugunda uyu. Already a matter pending in court and there is a court order and the government officials are fasting to respect the court order. Ihoya ria aikari ni ruhonge rwa uthuthuria hamwe na kamiti ya kuhurana na ungumania makorwo magitabania uthuthuria mukinyaniru na uhugwetha kihonia kia ngucanio ici kuria ningi muingi uritio gukorwo mari maitho riria maragura migunda niguo gwithema gukungio wara. Wengine wote ambaye wanajifanya kwamba ndio wahusika kamili ni wakora. Mugunda uyu ukoragwo muhaka-ini wa Ngong'u na kaunti ya Kiambu ukirikana aikari mahetwo ni thirikari mwaka wa 1990 ona gutuika taito ciaguo itire ciarekererio. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.